ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. 29 декабр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки масъалаҳои иҷрои буҷети давлатӣ дар соли 2026 ва ҷалби сармоя дар солҳои 2026-2030 аз масъалаҳои асосии он буд. 29 декабр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки масъалаҳои иҷрои буҷети давлатӣ дар соли 2026 ва ҷалби сармоя дар солҳои 2026-2030 аз масъалаҳои асосии он буд. дар кори маҷлис нахуст гузориши Файзиддин Қаҳорзода, вазири молия, дар бораи лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тадбирҳои иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 шунида шуд. таъкид гардид, ки мақсад аз таҳияи лоиҳаи қарори мазкур мушаххас намудани раванди иҷрои буҷети давлатӣ, истифодаи босамару мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, инчунин муайян намудани ӯҳдадориҳои вазорату кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, корхонаю муассиса ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият вобаста ба иҷрои муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохторҳои масъулро вазифадор намуданд, ки таъмини босифати қисми даромади буҷети давлатӣ аз ҷумла тавассути дарёфти сарчашмаҳои нав чораҳои зарури андешанд. сипас Абдураҳмон Абдураҳмонзода, вазири рушди иқтисод ва савдо, доир ба барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2026-2030 гузориш дода, зикр намуд, ки мақсади асосии барномаи мазкур ҷалби сармояи хориҷӣ ва дохилӣ аз ҷумла маблағгузории қарзӣ, грантӣ ва ёрии техникӣ барои татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, амалисозии онҳо ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар равона мегардад. махсусан ҷалби сармояи хориҷӣ барои амалисозии лоиҳаҳои афзалиятнок яке аз омилҳои асосии рушди минбаъдаи иқтисодиёти миллӣ арзёбӣ гашт. ба барнома дар маҷмӯъ 864 лоиҳа ворид гардидааст, ки маблағи он 15.7 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. таъкид гардид, ки дар кишвари мо таи солҳои охир барои таъмин намудани рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва муносибатҳои бозорӣ як қатор ислоҳоти назаррас татбиқ гардида, ташаббусҳои сармоягузорону соҳибкорон барои ривоҷи сармоягузорӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад. дар идомаи маҷлис ҳамчунин лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарифҳои нерӯи барқ ва гармӣ баррасӣ ва қабул гардид. лоиҳаи мазкур бо мақсади рушди соҳаи энергетика ва расидан ба сатҳи худтаъминкунии фаъолияти молиявию иқтисодии ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи барқи тоҷик, шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ таҳия ва пешниҳод гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохторҳои марбута барои андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати беҳсозии фаъолият дар соҳа дастуру тавсияҳо доданд. супориш дода шуд, ки тарифҳои нави барқу гармӣ аз 1 феврали соли 2026 ҷорӣ карда шавад. ҳамчунин нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи 1 соли 2026 тасдиқ шуд. дар фароварди маҷлис президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҷамъбаст ва натиҷагирӣ аз рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2025 масоили зимистонгузаронӣ, расондани ёрӣ ба ятимону бепаросторон ва маъюбону оилаҳои ниёзманд, омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашнҳои байналмилалии Наврӯз ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд.
дар доираи сиёсати иҷтимоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии қишрҳои ниёзманди ҷомеа ба тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳои кишвар кӯмакҳои навбатии моддӣ расонида шуданд. ин иқдом нишонаи таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба таълиму тарбия, беҳбуди шароити зист ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои кӯдакон буда аз ғамхории давлат нисбат ба насли наврас шаҳодат медиҳад. кӯмакҳо ба хонандагон дастрас карда шуда, ки боиси шодиву рӯҳбаландии онҳо гардиданд. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва ғамхории роҳбари давлат қарор дорад. дар арафаи соли нави мелодӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хонандагони мактаб-интернати ноҳияи шаҳри Туз тӯҳфаҳои солинавӣ ва сару либоси зимистона тақдим карда шуд. иброз шуд, ки ғамхории нисбат ба ятимону нимятимон яке аз самтҳои сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, онҳо ҳамеша зери таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат қарор доранд. таъкид гардид, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа, бахусус кӯдакони ятим, меҳру муҳаббати хоса дошта, барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ, таҳсил ва тарбия намудан тамоми тадбирҳои заруриро меандешанд. дар мактаб-интернати ноҳияи шаҳри Туз айни замон 62 нафар кӯдаки ятим ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ба онҳо тӯҳфаҳои солинавӣ, сару либоси гарм, лавозимоти хониш ва дигар маводи зарурӣ тақдим гардида, барои онҳо фазои идона фароҳам оварда шуд. кӯдакон ва масъулини муассиса барои чунин ғамхорӣ ба пешвои миллат ва роҳбарияти давлат изҳори сипос намуда, таъкид карданд, ки ин дастгириҳо ба онҳо нерӯи тоза бахшида, барои таҳсилу тарбияи беҳтар ҳавасманд месозад. чунин иқдоми хайрхоҳона ҳамзамон дар мактаб-интернати ноҳияи Қубодиён низ амалӣ карда шуд. дар арафаи ҷашни соли нави мелодӣ ба хонандагони ин муассиса низ аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаҳои солинавӣ ва сару либоси зимистона тақдим гардид. ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни мулоқот бо тарбиятгирандагон иброз доштанд, ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ятимонро танҳо намегузорад ва онҳо ҳамеша таҳти ғамхорӣ ва пуштибонии пешвои миллат қарор доранд. гуфта шуд, ки сиёсати иҷтимоии давлат пеш аз ҳама ба ҳифзу ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон равона гардида, барои онҳо шароити муносиб ҷиҳати таҳсил, тарбия ва зиндагии шоиста фароҳам оварда мешавад. дар мактаб-интернати ноҳияи Қубодиён 26 нафар кӯдаки ятим ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ба онҳо низ тӯҳфаҳои солинавӣ, либосҳои гарм ва дигар лавозимоти зарурӣ тақдим гардида, рӯҳияи идона эҳдо карда шуд. тарбиятгирандагон бо чеҳраҳои хандон ва рӯҳияи болида тӯҳфаҳои пешвои миллатро қабул намуда, барои чунин таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҳамешагӣ изҳори миннатдорӣ карданд. қобили зикр аст, ки чунин иқдомҳои хайрхоҳона далели равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар тоҷикистони соҳиби истиқлол ятимону бепарасторон таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат, махсусан ғамхориҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. ин қишри ҷомеа ба таври ҳамешагӣ аз ҳама гуна дастгириҳо баҳраманд ҳастанд. дар ҳамин замина кӯмакҳои моддии навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб дастрас гардид. тӯҳфаҳои навбатии роҳбари давлат ба ҳар як хонанда иборат аз 2 ҷуфт либосҳои мутобиқ ба мавсими гармо ва зимистона, пойафзол ва дигар тӯҳфаҳои идона ба тарбиятгирандагони муассиса расонида шуд. ҳангоми суҳбату мулоқот ва дидорбинӣ, ҳайати иштирокдорон доир ба иқдому ташаббусҳои ғамхоронаи роҳбари давлат нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа андешаронӣ намуда таъкид доштанд, ки ятимону бепарасторон таҳти ҳимоя ва парастории доимии давлату ҳукумати кишвар қарор доранд. ҳамзамон дар баробари тақдими тӯҳфаҳо барои тарбиятгирандагони муассиса дастархони идона ороста шуд. равона гардидани чунин таваҷҷӯҳ ва фароҳам сохтани шароити арзандаи зиндагӣ ва таҳсил хонандагонро рӯҳбаланд намуда, бо дастраснамоии тӯҳфаҳои идона ба шодии онҳо хурсандӣ бештар замъ гардид. ки гуфт ки мо падар надоре, ки гуфт ки мо сипар надоре, дорем падар ин пешво ҳаст,
در هر قدمش در فکر ما هست. من از نام خود و تمام تربیتگیرندگان این درگاه مقدس منتداری خود را به پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم. ما هیچگاه غمخوری‌های پدرانه پیشوای ملت را برای کودکان معیوب و درمند و بپرستار فراموش نخواهیم کرد. ما تربیتگیرندگان مکتب اینترنت یوراسون رقم 1 شهر کلوب خرسند از آن هستیم که امروز تحفه های پیشوای ملت را قبول کرده و منتداری خود را به پیشوای ملت میرسانیم که همیشه در فکر ما یتیمان و بپرستاران است. کی وطن را آباد کرد؟ این پیشوای ملت. کی یتیمان را شاد کرد؟ این پیشوای ملت. او کرد جان فدایی، عمری برای ملت، بر در دوستی بست اندر صفای ملت. اطلاع داده شد که مکتب اینترنت یاری رسانی رقم 1 شهر کلوب از سال 1960 تا این جانب فعالیت داشته، حالا 150 نفر به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند که همگی پسر میباشند. این زمان در مؤسسه 26 نفر آموزگار و 32 نفر مربی فعالیت دارند. در تعلیمگاه مذکور خوانندگان دارای امکانیت محدود داشته عقلانی و ذهنی درجه سبک به تحصیل فرا گرفته شدند. روند تحصیل در مؤسسه تا صنف 9 ادامه یافته، در برابر فنهای گوناگون تعلیمی اینچنین کسب‌های کفشگری، پایافزالدوزی و دوریدگری نیز آموزانیده می‌شوند. امروز توفه‌های جناب عالی و کودکان امکاناتشان محدود دسترس در مؤسسه ما و پیشوای معظم ملت منتداری خود را می‌رسانیم که دائما زیر توجه پیشوای معظم ملت میباشند کودکان ما. در نتیجه دستگیری‌های منتظم حکومت کشور، مخصوصاً غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، برای تربیتگیرندگان مؤسسه شرایط و امکانیت‌های مساعد زندگی و تحصیل فراهم آورده شده است. غمخواری به قشرهای نیازمند جامعه به خصوص یتیمان و بپرستاران همیشه زیر توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت کشور قرار داشته، جهت باز هم بهتر و خوبتر نمودن شرایط علم آموزی و زندگی آنها منتظم تدبیرهای ضروری راه اندازی کرده می شود. با شکرگزاری از استقلال دولتی و فضای صلح و آسایشگی به 153 نفر خوانندگان مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بپرستار تحفه‌های ارزشمند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در وضع خاطرمان و فرح بخش تقدیم کرده شد. تحفه ادانه رهبری دولت که از سر و لباس موسمی، کرته و شیرینی عبارت بودند، خوانندگان را بار دیگر به علم و هنرآموزی و خدمت کردن به خلق و ملت راهنمود ساخت. ضمن سپاریدن تحفه های رهبری غمخوار ملت تاکید داشتند که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سرپرستی به واسطه یتیمان را بر دوش خود گرفته تا به حیات مستقلانه قدم نهادن این قشر جامعه تمام شرایط های ضروری را فراهم می‌سازد. من محکم و مقدس خواننده صنف 4 مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بپرستار شهری استرفشن، جایزه داری شاه جایزه آزمون بین المللی شاهنامه خوانی در جمهوری ایران و اشتراکچی در نهایی آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است، از روی نمیناسیون ادبیات کلاسیکی می باشم. از فرصت مناسب استفاده برده منتداری خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پدر محبوب هزاران یتیمان و بپرستاران، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که دائما نسبت ما یتیمان و بپرستاران غمخواری ظاهر نموده با سر لباس و تحفه های پرارزش تامین می نمایند. خوانندگان مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بپرستار شهر استراوشن برای دستگیری و توجه دائمی حکومت مملکت به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری نموده وعده دادند که با بهای خوب و اعلی میخوانند و در رشد و پیشرفت جامعه سهم خود را میگذارند. من افتخار می‌نمایم که در شورای مهر پدرانه جناب عالی زندگی میکنم. ما یتیمان از دستگیری و کمک‌های پیشوای ملت برخوردار هستیم. شکرانه استقلال و شکر پرزیدنت که برای ما غمخوری‌ها می‌نماید. تاکید باید نمود که در این روز فرح بخش به خاطر شادی و نشاط یتیمان و بپرستاران دسترخوان ایدانه آراسته گردید. از سیمای ظاهری و ملاحظه چند از یتیمانی که در همایش اشتراک داشتند معلوم گردید که آنها کمک و دستگیری‌های پدرانه پیشوای ملت را در هر نفس خویش احساس می‌کنند و بار به مشکلی روبرو نشده‌اند. جسور محمدعلی زاده تربیتگیرنده اینترنت نزد مؤسسه تعلیمی نوحی سپیتامین است که این زمان در صنف دهم تحصیل می‌نماید. طور ابراز می‌دارد در دوام سال‌های استقامت در اینترنت برای زیست و زندگی، تامین غذا، استراحت، آمادگی به درس‌ها همه شرایط، کتابخانه دارای مخزن اثرها، جای تیار کردن درس، حجره‌های مشغولیت علاوگی، محفل‌های موسیقی ورزشی عمل می‌کند.
که وقتی آنها پرثمر می‌گذرد. در برابر آموزش استفاده اسباب‌های موسیقی با کمک مربی‌ها بهر اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی المپیادای فنی آمادگی دیده اشتراک فعال نموده تا دور سیوم آزمون راه یافته است. از آن سرفرازیم که پیشوای معظم ملت ما را مثل فرزندشان دوست می‌دارد، پرستاری می‌نماید و زندگی روند هانشمان پیوسته آگاهند. جواباً به این گونه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما تربیت گیرندگان مکتب را سربلندانه ختم نموده وارثی ارزنده پیشوا شویم. من در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزم اشتراک کردم و تا ولایتی رفتم. بعد امسال حالا تیارگاری دیده استم که به دور جمهوریوی راه یابم. نامیناسیون نوازندگی در المپیادای مکتبی، یعنی که از فن تاریخ خلق تاجیک اشتراک کردم. حالا از ناحیه گذشتم به ولایتی تیارگاری دیده استادم. در قطار جسور محمد علی زاده عین زمان 24 نفر نورسان در اینترنت نزد مکتبه ناحیه سپیتامین از چنین شرایط و امکانات مهیا ساخته حکومت جمهوری تاجیکستان بهره‌مند هستند. در برابر شرایط موجود بوده به هر یکی از آنها اهدای مهر و محبت، دلجویی روح و روان تازه میبخشد و در هر عید و ایام آغاز سال نو خوانش و دیگر جشن‌های ملی پیام و پیغام مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و قلب هر یکی آنها نور و صفا، مهر و صمیمیت، نگاه و امید تازه به آینده درخشان، صداقت و وفا به وطن و آب و خاک سرزمین میبخشد. در اینترنت ما 24 نفر تربیت گیرندگان تربیت میگیرند. از اینها 15 نفرشان دختر می باشد. امروز روحیه کودکان بسیار بلند شد. چون انانه این نوبت نیست تربیت گیرندگان مکتب اینترنت نزد مکتب ناحیه سپیتامین تحفه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سر و لباس پای افضال اشیاء خوانش شیرینی ها را با صمیمیت و آغوش گشاد قبول نمودند. تاکید داشتند که غمخواری های همیشگی پیشوای ملت سرور رعیت پرور و انسان دوست محترم امامعلی رحمان به نورسان هدف اساسی هدایت نمودن آنها به آموزش تحصیل با بهای خوب و اعلی می باشد تا در آینده همچون شخصان فعال و کامل حقوق جامعه به کمال رسند. در برابر تقدیم تحفه ها آراستن دستورخوان پرناز و نعمت و تشکیل برنامه فرهنگی نیز باعث خوشحالی نورسان گردید. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار با پایان میرسد. خیر، سال بلند و خانه آباد میمونید.